Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Sasa wewe unaona. Unieleza nini? Sijui mimi nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Wairireria na ndio mwancho murigiriro Getembe TV nekero ngukwarigania Ekeonga Chinsa Ikomi cha obono maragoba ritukiriga ria Jumatano citariki 23 chomotinyo igokane omwaka nechiribubere 2025. Karibu sana nchenkuru kwa Matildah Obaigwa na Obaigwa Wilson Makori kwa asebi manyere na Obaigwa Villa Akariri kwa ase studio ya kabere nekero ngorigeria na mange agenderete kigima ase ensengima kopwa mono nekero tukurigia ase ense ya Kenya kerongo chake Ekeonga kwa ase ense ya China nekero bono umurai bwense Moske William Ruto anyarire goteba buna ense ya Kenya nabo ekoenekia kora ria omorembe gose kuba buna oburaro buko bwatania Chinsa chiri chitari gochamo anene muno nekero agukwanira ense ya America nabo igo ense ya China kago kona kora ase Chinsa mecho cha Beijing ime ya China nigo anyarire goteba ense ya Kenya nerigete koenekia kubeka omorembe ase Chinsa chinyinge esense ngima. We envision a digital future that is Kenya in location, Africa in identity, and global in impact. Ladies and gentlemen, Kenya and China are not merely trade partners. We are co-architects of a new world order.
one that is fair, inclusive, and sustainable. Let us measure our success not in GDP growth or trade volumes, but in how many lives we uplift, how many futures we secure, and how much dignity we restore. This visit, as the first African state visit to China this year, mirrors my 2024 visit to the United States, the first African state visit there in 15 years. Perhaps, symbolically, Kenya can serve as a bridge between East and West, North and South, in an era of deepening geopolitical tensions. Let this be our shared legacy that China and Africa, through trust, vision, and partnership, helped build the foundation for a 21st century multilateralism that serves. Naboigo kago kona koro asense yo ya China nigo anyara kumirana na Vakenya bamenyete ase Chinsa mecho ekiro obarenge nere omwaziri omonene omoske Musalia Mudavadi na egati yebinto birio muraibwensi anyara ko erera Vakenya bali bararoro nigo anyara ko baremya nga engakeyega tari madeni achia ogosaba kolende nenchira achire koliga yokogenderera gokinia uchumi yense ya Kenya. I have already had conversations on investment opportunities. Many people get worried that we are only discussing loans and credit and things like those. I want to tell you that we are becoming more innovative in how to finance development. There are new instruments that can enable us deliver on public infrastructure using private resources and technology. And that is the kind of conversation we are having with both the public and the private sector in China. We are having a conversation, for example, on how to develop the Rironi-Mau Summit Road, making that road a 6-lane piece of infrastructure from Nairobi to beyond Nakuru. Tutaweza kuweka mikataba nyingi karibu 20 hivi kwa sekta mbalimbali ama vituo mbalimbali ambavyo vinagusa Wakenya pahali popote walipo na biashara yetu na taifa la Uchina. Na nimeongea Kiswahili ili nimkumbushe nyinyi ni Wakenya. Ingawa mnaweza koroga Kimandarin kidogo na Kichina, lakini nyinyi ni Wakenya halisi. Kwa hivyo nilikuwa na mwachamusha kidogo ili mjisikie vizuri, na kama ulikuwa sahau neno hapa na pale, tafadhali tafuta kamisi ama kamusi, yani dictionary. Ni kamusi, sivyo? Kamisi. Ama mimi ndio nimesahau. Naboigo koro ase wodi ya ibena gotoka imeanyari bari chache kaunti ya Kisii nigo bono egati ya amate ya bari abanyalite gosiria magimabo ase magacho ari anyalite kugwa ase Chinsa moche iterio ime ya bonjari bono obanyare koboria abarai abanyare wesona ni naboigo kwenekia banyare kwena na ogosira kucha ase chinka chabasai bari banyalite kubwateraniwa ase umubasokano yo ngaikiagera nigo egati ya basai bari banyalite gotiga chinka chiganetie ogosiro gose ogokonywa ase chinga kiechiga noginda uibosoro ndino gindo ibosoro amangana ya gutwa kanyanyorete
twagwateranire n'abantu abange tuchakira MC oito sibarika otugwate siri kalero constituency MP yore seri chanda ya Zidane Sport otokoraire buya cannot forget him tuchi gavana ya itu simbarati ko gavana korra yaye ikire rero mebere twaja kolera twakorira yega rero no turega igeti Kenya mecho we are celebrating rasi nini respect abana abaitu Geoffrey Yakundi na Nimrod Ondieki bari bakureta ali sinyomberi ya bwa 30 alisineka nje muno uginda I really appreciate abantu ali singenje naki bato kwate siri paka bono rero iga mono tinkwebe kyagera omo musio ito kurukuna na sibarika okorire party ya muno mwe musio na ndo murayo ito you cannot forget mune family lero iga na turege gani pae ibada tukwate yamara goba mebere ya rubosonga ari twatire na tureka ninganje tego tebya abantu baitu na tubwate cia baraiba tokonya muna bono ndwaye konyara mangana aiga onye bantu baitu bakuruko baraiba tasweti igendo gyo kango basaba baraiba ito ngerina abana bari bairete materials igari bachete ko bagwakanwa igero gininga ndere kusaba nana ginya kubatebe baireta matobori ebutisa ayere something like 90,000 egara then ba begeta andu bari korodi na bari ko fraud charenge chibese chigoika bakane alafu noli akache kubaiga asiende yoko baika babange mbakaniri abakwete badaina ne shiringi nabantu munabona Nimrod Ondieki no mondo tigire family omwana moko mwiseke obwato omwana nande uri morito omwana oyo goja gutwara chi mwanjo muligeria gutigana nayo umugavana umukoro we county ya Kiambu Ferdinand Waititu nigo bono anchirwe ne kigambiro gocha kwamereria egesibo kiaye ayega nigo agocha matuka make magega ye kigambiro nainde kumukania tabasa ko amereria gose tabasa ko kwetanga kurwa ase egesibo ase okorwa achivesa gose cash bail bono nigo anchirwe gocha koro kanainde obosibwe kigambiro erio erinde anyare kuegerera be granted if it causes substantial injustice to the other side and no justice caused if the other side can be compensated by cost. I will refer also to the case of Central Kenya Limited. According to the applicant, the application is made in good faith in order for him to secure substantial justice, and the same are necessary for the just and final determination of the case. The intended amendments will not in any way prejudice the respondent's case, and it will have an opportunity to respond to the amended petition of appeal. On its part, the respondent contends that the application is brought in bad faith, and the primary interest is to have the application for bail pending heard by this honorable court. The respondent has also argued that the application dated 18th of March is spent for the reasons that are given earlier. In this regard, the court has revisited the proceedings of 26th of March 2025, and the record shows that what was withdrawn was prior to of the application dated the 14th of March 2025 and not in the application dated 18th of March. And even assuming that the same prayer was a subject of withdrawal in the application dated 18th of March, the same was withdrawn and not granted, in which case prayer 4 cannot be an alternative prayer, and in any case, that is a technical flaw which this court is ready to overlook and excuse under Article 159(2)(d) of the Constitution. I have perused the draft petition of appeal annexed to the affidavit in support of the application, and in my considered view, the amendments are material for proper determination of this appeal. As to the prejudice that the respondent is likely to suffer, it has submitted that it has a legitimate interest in the finality of the proceedings, that that interest weighed against the applicant's right to a fair trial and gutigana nayo ni gobono ensemo ya barai kurwase ekiama kia waipa
bono banyarire kuboria ekanisa itenene bokongu chingaki ebune chiga elio gukora gusekurwania obokurumi ase ense ya Kenya bagukona kurwa ase county ya Kwale nigo banyarite goteba chingaki chobochori nigo abakenya bonsi babonete gochora barai bare abaya barai batachie goikirania obokurumi ase ebirogo biria bakoire gose ase amatuko are bosio na boigo nigo banyare kumwegerera omurai bw'ikiamekyo kya Wiper omosike Kalonzo Musyoka nekero bagoteba nga nere ori gati ya barai bari batari goikirania obukurumi aiga asinse ya Kenya. Viongozi wa dini waungane, maana ni hao tu ndo tumewaamini. Ni kweli si kweli? Kama kuna mtu tumeamini sisi kama wananchi wa nchi hii ya Kenya ni viongozi wa dini. Washirikiane, waungane, wahakikishe kwamba wao watakuwa pamoja na sisi wananchi kupiga vita ufisadi. Ndio nchi ya Kenya ikuwe huru. Hivi sasa sisi kama wana Wiper, imani yetu iko kwa Mkristo mwenzetu Bwana Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu tumechoka sana. Ama hamjachoka wenzangu? Tumechoka. Ndiposa tumeamua kwamba raundi hii 2027 hatutaki kumwacha Kalonzo tena. Tunataka tubebe Kalonzo, tumpatie hii nafasi 2027. Nafanya kazi na chama cha Wiper kinachoongozwa na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi mcha Mungu, ambaye tuna matumaini kuwa asilimia kuzidi 80 yule ndiye rais anayekuja. Na niwaombe tu tumkumbuke kwa maombi. Yule kiongozi sio mfisadi. Yule kiongozi ni mpenda watu. Siku za siasa zikifika, na hapo tuko ndani ya nyumba ya Mungu, hapana siasa, lakini siku zikifika, mtu kama huyo angaliwe na macho mawili. Angaliwe na nini? Au wengine kama mzee alivyosema hapa, au wengine Mwanjo murigiria ase ensemo eyo ya siasa nigo bono omo seneta bwe county ya Homa Bay omoske Kajoang anyarire goteba onye okubaganwa gwense ya Kenya gochase chi county gose chi serikali chi county nchibwati omochando kolengana ane katiba igo abarai bali abagenderete kora ase chi county au nabo babeire bakorete omochando monene ase ensemo yoborai aiga nikakoya kwana magega yo mugavana bwe county ya Kisumu omoske Anyang' Enyong'o korika riukona koboria buna chi serikali chi county nigo chigendete gutumika chipesa bobe nabo igonekera gotebanga amagana devolution kose gutwara chi serikali chinke ase chi county nenjira eyemo etari kubwatia richiko omancho murigeriria nekero obagendete ko urigeriria kose gukwanira eng'aneyo ye chi serikali chi county nigo bono abarai banyare kuboriwa anene mono abagavana bonsi 42 banyare gutina bokongo eryo kwenekia chi serikali chi county chakorire mirimo oboikiranu onye baganeti amangana devolution kolengana ne katiba eri ya 2010 abeka gukora emirimo asinchira engekerano nakuru ase chinse cha maiko nigo bono oyore omo popo obwe kanisa yege katoliki Pope Francis omoberoye onyara koirwa Samagacho ye kanisa ya St. Peter's Basilica asebono arachie gutumokera gosego kenera waikari tukoria Jumamosi ekero agochia koeniwa ayo na yanda mange yenyore ase Ekeonga Chinsa ibire chalero maragoba bunara chikoletwa sore nere mukate enoko mancho murigiria mbia mono kegima ikiagera kwagenderia kova omwegeno nchinguru kwa Matildah Obaigwa na boigokro ase ensemo yebimanyerera nere Wilson Makori na Havila Kariri koro ase studio ya kabere kendera gutwara uburigereyo bya ekirora cyose ase umuroberio wekerorano Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate etime temple
abo bagakora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyotebereye kindi gensi uraganie bagotebereye company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuwe babwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asibe go babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebe babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant naboigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bono iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajira gocha aseduka ya bere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisii opposite Mucha Place. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo be walfiti itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida itosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret,
ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2.